Kitabu cha Danieli mlangoni wa kwanza. Danieli naanzie kaiza nyumba ya mtawali. Vikara kaiza mwaka wa kutawala kwa Jehoyakimu, mtawali wa Juda, Nebukadneza, mtawali wa Babeli, wakuzozingira mji wa Yerusalemu waupige. Bai Bwana akimwangiza Jehoyakimu, mtawali wa Juda nasemea vyaje hekalu la Mulungu mikononi mwa Nebukadneza. Nebukadneza akivitukula hata nchi ya Shinari, nyumbani kwa Mulunguwe, akijangisa hatua kuikira akiba. Ngonya kimlagiza Shepinazi, mbomo wa Matoasha, hali atuse hema Israeli kula kaiza nyumba za kitawali na nyumba za abomu. Aje nao. Atuawere ni makali atana maseo kasoro. Azo. Mamanyao mautu gosi na Maria na hekima. Magirao mautu haraka haraka na Maria na wadima kuhumika nyumbani mwa mtawali. Kisha kimwambira afundishe kushoma na kundika lugha kikalidayo. Ye mtawali akiapa mtawali wa kila siku wa chakula na divai. Kula kaiza chakula cha ariacho. Wale ni mafundisho kwa muda miaka mihamu. Na baadaye maheri kwa mtawali makahumike. Kaiza hera hana Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria. Awere manambola kaiza mbari ya Juda. Yembo mwamatu shaki hapa mazina mangine. Danieli akingha Beliteshaza, Hanania akingha Shediraki, Mishaeli akingha Meshaki, na Azaria akingha Abednego. Ela Danieli wa moyoni mwako kukala kanda zangi za ukolo kwa kura cha mtawali. Na kuna divaya nayo mtawali. Baki mvuwe mbomo matuasha amruhusu kutangiza ukolo kwa kura kuria. Bai Mulungu akimhende Danieli la kubaliki mbereza ye mbomo matuashi. Ele mbomo matuashi akimwamba Danieli, mutumini na goha sizie bwana wangu mtawali. Yare mpangira mtalo wa chakura na kinewa akamwona Mirienu kaitasa mkabule. Heri ya marika genu. Kwa vizho, mkanihenda nikatosa kitwa. Bai Danieli akimwambira ye muimirize resa gulani ye mbomu wa Matoasha muimirire ye Danieli. Hanania, Mishaeli na Azaria akimwamba, funa kuvoyo fuje zesiswa humikio kwa kufupa mboga za makoza na maziga kunwa. Kwa muda wa siku 10, ngonyo fulunganishe sisi na awata na mareo chakura cha kitawali. Ngonyo fuendere sisi wa humikio kulenganajo undishoona. Baki kubali na kiajeza kwa muda wa siku 10. Zinagoma za siku 10, makione kana kukala matototo, kiza maze henda mire. Kukiroa hata na usini mareo ya chakura kizo cha kitawali. Baya muimirize kapere cho chakuria kizo na divai ambayo rina ape akiapa mboga za makoza ake. Mulungu akiapa avulana ane marifana ake henda mele mautugo siga elima hekima. Kiza kimpa Danieli ule chokuelewa maono na ndosa za kila mdemba. Beyo mbadhario yuko ni mtawali ya kuangiza mwakwero fika. Biyo mbomo wa Matoashi wakuza nao kwa Nebukadneza. Yantawala gimsumurira nao na kahia osikanare kalahere Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria. Kwa vishe makingira kesa kuhumikira mtawali. Bai utuo siruo uzo zuluza hekima hedu kumanya mautu iyo waona manafaha kana 10. Kiraganga na atayo simareo kalakeza utawalie. Danieli akendira kuhumika kuko muhaka mwaka wa kwanza wa kutawala kwa mtawali Koreshi.